Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pajir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. West Karbi Anglong Youth Congress Committee ahin pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Amithi ekai ni jang Karbi Anglong ke parlo Kopili constituency arlo Kiruni Mondol Congress asai hempe Barsi Kiruni 0 point long Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Amithi ni ekai thang achiklo ni phai inkoi rai si ningkan suri hinira inkoi ra porni narlo chiki por phai hin apor marang Kopili Mondol Congress asai hempe Barsi Kiruni 0 point long CM Dr. Himanta Biswa Sarma Amithi ni ekai Bangso along West Karbi Anglong District Youth Congress Committee Maipu Agostini West Karbi Anglong Mohila Congress Committee Maipu Kareng Thangchopi West Karbi Anglong District Youth Congress Kong Chunbang Monit KR Sada Rongkhang Block Congress Committee Kong Chunbang Jairam Inti Kopili Mondal Congress Committee Maipu Khorsing England Lapen Putri Kudingapla Chitongku Kidam Tang Jubri MP Rakibul Hosan Samuguri along meeting Dodam Depen Kachirang Aporahut Bang Tek Tekiating MP Rakibul Hosan Apan Kapeng Kingadok West Karbi Anglong District Youth Congress Lapen District Congress Committee Atumpen Nintang Samsi Mati Protest Asai Dengpo Bang So Kidding Pon along Paning J Ponte Prab Jinpe Arona Tenken in Sinanji Inut MP Rakibul Hosan Apan Lapen RPSO Atumapan Anta Arengi Kapaswajo Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Amithi Mati Aputila Ni Saipo Bang Sorapi Arona Tenken Bangsa Kilongcha Pan Tinibit Kiruni Penang Kiloberta Kam Sindera Report Karbi Anglong News Channel Nali tum pini ko pi putak tong kasi song no ne. Pinili tum West Karbi Anglong District Youth Congress mate District Congress pen. Pini West Karbi Anglong ahawar Congress hoi pen pini isi effigy burning mate protest program bi pon lo. So aputak bangke tumi nali tum ta theklong long lo news channel long. Ili tuma kang honai Dhuburia MP Rakibul Hussein alangi Samoguria long. Kopinia meeting claim that a pit alang Rupuhi Ghat New Bazaar Molom Dambomahut Komane BJP workers mane komane pangthegune amunit alang litumpan attack lo lake nang litumta theglong long lo lasi labangke democracy long bangke alang lilong PSO doko ka phita PSO phanta ke theng lake chok chepik lo lasi law and order totally fail lo lasi litum Congress hoipen immediately action n nai ako komama la swakam claim lake action enwek nang po pusili tum district congress mate district youth congress apen pini la so protest mate effigy burning bipon lo Tunji. nilitum chudam tang 15 tarigar ni district congress committee pen singwai pon lo la sila so puthak bangke nilitum district congress committee general secretary Satro Singh Teron ake hai fansi arpu pek pon lo la si alangli fansi gute details kopi pima ala so border aputhak kachingwai alang fansi arpu pek ponlo Karbi Anglong pen Meghalaya long aChomang atum MDC kilik mate election vote ke jokdam West Karbi Anglong Meghalaya ahoy kedai jorkending anatu Meghalaya asor kilometer inkoi ra phoso se arlo an nangkapar lojia phanpura pini thang ni phai inkoi ra si ningkan sore hinira inkoi ra pho arni Meghalaya Mukro Barato constituency sengponlo Labang soputak asong chipupon pepin pen campaign kiram atuma phan khangdun lo lapen Assam Chief Minister lapen West Karbi Anglong Deputy Commissioner aphan pusitami pinpur alu pusitami pi pajir ponlo lapen Congress candidate Banikas labana phan pusitami FIR piponlo te bonsitami thangnatta kichun thekpon longle Lasi pinile thota vote ke jokdam agari along flag banner ketarpon kavidet ajoyni police atum ketonta tonnak asonsi mandedlo
Labang soputak haladak arwara tumapan kar juponahut nang kapatinidon alam tele arjuponik sinang. Mokoy lumpen ng kilo berta Kohelet Milik Report Karbi Anglong News Channel. Nay hello ya along MDC election ini segitu pu laso putak nalitum nadak jirikin dengarat ahin pen kupila kini don laso putak ni. Kacini tun ke bang bud ki pidamnya pan to dapada pen dam piglo bolero ta hum kan ne dam lo lapen ke lason elto ta ho gari so bite ang ton ta dam lo amasi lada pulis atum ta dolo asam pulis hai latum dolo arjudun lo ba arjudun pen latum aChomang atum bang thak dun lo mane bud ki pidam je phanle kidam gali lapuson lo jo mane lason adamasar ki dunji bozar ke dam ji lapuson se thak tikang ro alam lo la se chini der lo latum ta chini lo hai amase nelia bang pulis aphan arjulo pulis bang pulo flag ave ke nitum ke dhuri re la so alam lo jo la se flag ave pusa latum ta chini la se la asam pulis tum dak duty ki dutho bang ke neli nut ki puje bang ke latum mane bud ki pidam Meghalaya la non pulonang Karbi Anglong ke do aChomang atum bud ki pidam atum aphan la Karbi atum distab dun thuder na la so aphan se la tum dak duty do thurong lo mane dak public atum pisung dun thuder na bud ki pidam Meghalaya bud ki pidam ke dam atum aphan pisung dun thuder na la pusi la tum dak duty do wabang neli ke pudam thurong lo nelihin pen abang ke walam lo Itu ladak rongkan ba dui ala litum ladak pen kedam laso nalitu thei. Kidam ke do la pu la plang pen arbon la pu pen puhin dengler lamarang la puson ha la puson do la pen ke la so twar ke det kali la pu ke mukuru lo mati mahapu kidam tum ta do ke do po ha pu mula ber ta hop sier ta ho la pu kidam tum ta do ke ta ni hala bang lang ne del hem thela bang e to da pen pe nang ana gari chi jeng lo setala tum pudun de mane neli arjulo pe cholo na tum khang da pe duty na tum da do palam le he la se tum pulo flag ave thang ave ke bang bujar ke dam bi puseng thak tikang rong mane adamasar ke dam je la pusi nang thak tikang rong ti ke jo palam lo jo Itulah puduna jo kong odal lo ke la le hello ya ahoy pen non ladak kaparlukan ba kilometer dui. dakpen Meghalaya borderan hai Karbi Anglong tu mane hala Meghalaya border Karbi Anglong na parlukan ba doji latu. nona parlu hai Na parlu election kachepha hai. do ulo pine kilometer krip ho bai koi baga du koibu an hisab du koi la tum la ju an sila campaign wanta la lo malam pen hang an nang chon lo nang chardak lo ta puduna bang ave jolo puson lo Adu we Karbi Anglong tum ke dunde bo. Karbi atum hai Karbi atum ke dunde la aChomang ngacikrong atum hai dak Karbi Anglong ke dua aChomang atum hai la tum se dun lo bud pidam lo Krem kro arat lapen rong inghan aradapan kapanong pi atowar papleng pipidet. Lakha ingko da trok duabar Greek constituency kiparlo krem kro lapen rong inghan arongapan MLA Dr. Numal Mumin towar selampilo bagori pen rong inghan an kacheleng atowar sita papleng pipidet. Sar kapalam the asonsi ronga anta phurunde rida anta phurunde asonsi mandedlo lasi nilitum ning duklo pusi krem kro arat lapen rong inghan arat ning dukpen ning jepon baguri pen rong inghan an towar nang papleng pivek nang chipusi MLA Dr. Numal Mumin lapen CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan tuning ripon nilitum aphan nang kapanong piatengsi nang klem pivek nang chipusi tuning ri padupo Tangte kona hokluma krem kro arat lapen rong inghan arat phirang kya thengno berta nang kipidun alamthe angton pen langdam sina dua barguri pen nang kilo berta Edwardson Kro report Karbi Anglong News Channel kadam milimeter person per fungsi Karbi Anglong News ke teman kilang ber ara to ana phata pe kadam nang chipi pajeri lo kadam
Aning bang temani tung Karbi Anglong ni sini pernah perspektif jangan selalu bertani keman pihak sonto si pinggir sonto tapi bertani keman pikir pun sini dia ajat lo. Tak kena nak tak kali dah lakhain korat trok dah baguri penha frame kro kecileng atau bah habis marun pun sini dia lo tapi film tipu sini tidak kerja makron tu dah hawa tu ni tung pada kepacinian teng lo tante ada pen frame kro pen pu baguri lah sudah kecileng tu pada semar bom lo. Hatakan kepala dia tu pasti dengan ingkirklak yang ring itu segi tim berita jong si kana lama hok mani tuna humpli lo tuna berita teng pen nasi pada kara tumpan frame kro orang ara tumpan jumlah hi siri sigi chhan to tasina le timang lang non ni le alai ko tu teba poli sekarang bang ke taporan itu sini sigi chhan to pada kan ni tu hal terakhir bang ke thala ke dithe ko ni pe tanan pada kala na ni अभी देखिए मतलब कि ये जो रोड बन रही है जो मतलब कि डॉक्टर मोमिन द्वारा जो दिया गया रोड वहाँ से मतलब कि बागुरी टू कौन सा गाँव क्रेमक्रो तक वहाँ तक रोड पहुँचने वाला थी वो आधा तक रुक गया जंगल के बीच में और जिससे काफ़ी सारी परेशानियाँ आ रही है ना। मतलब कि वहाँ से हम लोगों को मतलब कि पढ़ने के लिए यदि हमें जाना हो तो वहाँ से भी परेशानी हो रही है। यदि कोई बीमार हो तो अस्पताल तक पहुँचने के लिए भी काफ़ी सारी परेशानियाँ आ रही है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही दरख्वास्त है कि आप हमारे दुख हमारे दर्द को समझने की कोशिश करें, बस आपसे यही प्रार्थना। Berpikirlah, kalau pasal itu, dasar nol bakri itu alok alok tak kata bepa aju pun suci ada alok kita tapi lah hidup kisi kisi sampai sih mana, kisi sampai sih alok Guwahati loh, kiasi Delhi loh, kiasi kiasi presiden itu, alok sialan kita tapi lah kisi sampai sih pasal. Mana fan itu kan Anglong sini apa kalau kita pergi loh, pasal nanti Delhi loh kiasi presiden kita kan lepas itu, nanti nanti hintan. Non apa so nanti tumarong atau warga semara lalu kita ingin hintai kilo. Kadang tang sinali tempat. La nile baguri tu nile tumarong an frame kro an ali kabunai pun itu pas tu kini ngarong pik lo rong so kami nili si kami. Athe rong an kili lo tu bahai golo pun tum cemat ano. Student tum si kami ke dam ke bang bajar pun no kecali dam pun no ke dam ke bang kami joy kiri pun kami nim cemarong. Kita jo pini arni bang angbong sinang bikok lo. Habis angbong. Haputa lele asisten mandel lo asinili Dr. Mumin hana tuning ri lo thot tuning ri thale thot le lo la so tuar bang rong an pale rogi phasi tuning ri la pen gitim kar bang lo kadu kabe family tuning ri lo Dr. Tuliram lo asisten malang list kame la so hin lo ang chira mong chitudon pu pusini tumta chum tuning ri lo Dekat time ni tum hana so tuar ada frame kro kan haba gurian Semar kita kita cakap pun nanti langsung kita cakap kesannya sini kita pun kita cakap nama ni adhu sini kita pun kita cuma itu sini kita pun ala pasal tu na dia pun pun pirap pun kita cakap. Alo long teng mate adhu begitu okte hadake direct hadake toke baguri ke frame kro direct 9 km pesalang tum fast kita. Tame la so palang le tum pulo inglong atau report retender dal tu dani budget bang komcet palang le tum pulo. Tame la so budget teng long pani tum long puro kom pulo nona PR di pulo 5 km bet mungkin 5 km ta nona bang ke claim tu tidak 4 km bet. Mana hala kon black tipping bang pote 5 km dah pong ke la block 8 pe ne korea pote 4 km bet sini tum bang tuning ri lo. Na hok ahin pe nang black tipping nang kuri no la pen block nang logay na sa tami rong an mang palit thornang pa tuning ri lo. Antara ada pen nang tum la sari kilometer pun punat kan se kipuno Lagan national highway baguri tu national highway pen ladak dak la dhing so an lo lan si 4 kilometer lo ge hapuge rong hepik lang arong at hepik lang la pen kita mita helowing lang hapuge nil tum inglong asor arat ka charli tum sung pikang ja ka charli ni lista me Delhi long kes president lo ni lista Delhi long university long he charli lista me erong chiwang lo tining choi me bang akha bang state long ka develop tuar ki doson si emethang Karbi Anglong along sta me tuar long naima ko ba athe nona lom ke ko ano ne atokan mo tuwar lilap asam adang nang litum puridam lo asam nong atokan mo sitame tuwar bang palilap public tum kinai aboston ke bang palilap karen network tuwar palilap titame jo nil tumaro ke non punta ko ansalo ne kido pasa 60-70 years lo da kido nilipu tum ke lab lo ta non nilipu to makai da ke jang to non porni ta tuwar na pa plank thorthela las nili tuning rile tholo BJP government ke do se tuwar na pale vek po pasini tuning rile Nilimen के विदाई तीन लिखे जो प्रेसिडेंट दिल्ली लो आपका नाम बताइए मेरा नाम बानेश्वर है और मैं मतलब कि मेरा जो शिक्षा है मैं बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ और अभी वर्तमान में मैं वहाँ पढ़ा
Oh, aprang si nang limen lapen ladak ahawar amen aprang si tham thalapin kupia join ni sini tum hanak hang lo ladak inglong piang bong nilimen ke bidya inti nili dilhilong ke president lo nili rong lo non baguri tu prem kro aphan ali korne se non nili sta hem chirang lo chithek long lo sta me la so ali kipu ke 5 kilometer pu sta me jo mane chela no dak assistant mande lo mane la so towar ke bengal hapurong anta lele angbong chitim si dokok lo asinili doktor Mumin han sita me chuning ri kang tung so atwara scheme ang rong an paling chornai prem kruan athela so towar ke adha kare saman delo teni tumke chela tale alle velo akola pen boat pipen da piale lo ma po bang nili kaju kang tung akola pen nili tim kar bang lo doktor tuliram raham dan nili puing tung la so towar bang ke paprap jin pen prem kruan sita me alang lista me hada hano na pali hanam bor iduni alang li ke bang hot prem kro long sita me alang li kaning jetika prem kro an ke nil tum ali karen network sop pilapu puselang li chak tika la so ache chakat teng basisiam saranda nili chuning ri lo prap jin pen karen no towar no network on napa pi phasi nili chuning ri lo an bang ke la so to war bang ke non ma bang ke claim bom la tami la so to war nan tum rong han an bang ke krem kruan kili jima kili le la song ring ba la so to war bang ke la pini ke claim ke la anvelo le lo sari kilometer vet pusipu kita le lo anvelo claim ke lo engke hala dak national highway pen hala angka national highway la inglong nang karlo so adim sita pasur se pen sita lang litum bang ke adak da pundet lo athe dak already ke claim ta to war pen ke dota tetapi hala tum ke hala pen hala panda hisab de lo non nili tum bang ke pura rong prem kro an cloth hor nei pula so to war bang ke athe ni tum study tum ni tum cost pi kidam ke bang ajo फिर लो पुनः कुपी बुकु बोथे पुनः नि तुमके दाम के बांगा कस्तो सोगली नेटवर्क तावे नील तुमरों के प्रेम क्रो रों के कारण तावे नीली दिल्ली लों केस ए प्रेसिडेंट क्लेम से लो तमे नीली नीली रों अच्छे बांग लोते इनिंग चोय में जिजिनसो में नीली तुम लासी सेम सारना डॉक्टर तुलिराम रों हां लापेन के डॉक्टर मोमिन हमसे में चुनिंगरी कांग तु अला सो आली बांग के पापराप जिन पेन rong prem kro ana paklo thori pasi nili chuning rilo hala national highway pandai ke pakul pe lo antela so adular ko nek paklem bangi oh la so dolar bang ke la pu prang nang se bang paklem hu de nang po hala bang ke sab se de nang po athe ada ke tuar ki dota already ha so dak hang pasur se pin kui ban tak te pin adem se so dem hesab de pote la purong ke liya apar bang ke le det po tang te non dak an adang ke 1 kilometer am si klem chot pulo di te dak penam tu madiman prem kro rong han an ko ana kilometer nang lang nang tum dak pen ha prem kro an ke 10 kilometer la 10 kilometer de 10 kilometer la la so 10 kilometer han nili chuning paprap jin pen rong anang pa napaklo thori pan chuning rol piningang bo athe nili tum rong asar ka kosto se le kosto pik nili tu ke dam ke bang ke chelat ko alo ne kisu la sinili paprap jin pen mumin han setame chuning reng do la non budget alang li putikang lo rong an pap napa pleng thor pu peselang li pulo la si paprap jin pen napa pleng thori mesin nili chuning rilo Samatan Rongkhilan LP School ahem koson penluni men chinghap chekamat Samatan arong aradatum manghupro Lakha Sirkep Amring constituency ke parlo mokoilumpen kahelo kilometer capso se Samatan arong along LP School do bonta labangso school along thanbang kewangwe arni ongmunak lapen nonabang ke athanbang dakpen transfer che ponderamat school ahem amatsi ningkanisi dokailo chinghap chek Labangso School Kaching Hap Chega Jok Samatan Arong Along Katarli Ausumar Atum Katarli Katikugrok Asonsi Mandedlo Lasi Puthot Labangso A School Along Kimisen Karbi Athanbang Nang Toy Tu Asonte Misenji Lapen Nang Toy Wek Nang Chipusi Hadak Kedo Arwadatum Karbi Anglong Autonomous Council Atumaphan Chuningri Parupo Mokoilum Penang Kilo Berta Kohelet Milik Report Karbi Anglong News Channel Bang bombo. bang bom tu bukti Ke charli osomata do mang. do Non ke ingram ay son si thaglong lo. la master ta bang bejar lo jo angke la parla hut la rong so tai gam la choklem kiti pati choklem mat ingram sunon ke kreng kun lo jo Ente la bang so sare ke bang we ke non transfer che pondet ma man te ke bang we jong la. ke bang ge jong ne la sini la an sini nundi Amastor men go son di da. master men la sini ni cuma Chomang bo.
นั่นแหละบางเวทเลยที่นั่นบักโดนที่บางเวท จิกโลจอนทรอกนี่duluนี่ลักกูsi kiting vai lo rong suta ne usmar bihek hega tu maki helo gubinang ta kisiksak tu chong kasi dakle kitan bang lo master bang sonte dakti usmar inu bang ta petali pu terle fan penan hello wing dakan kapre sekolah apa doni fan samar apa doni fan ko an apa dam nang lang nan hello wing lang ma hello wing lang hak thiruni da mokoilum alom na ve man mokoilum tai dhek do dak pen non dak samatan pen mokoilum an ko anake hello dolang hello mai kho ne dui lang ne kilometer pho bab dolang di Sam kacera komji aphutak samipi alamkan hini koilamati to war krong thom kachet kokalong lamkan kapaklangpo Lakha inkoira pho nilip constituency ke parlo koilamati ahawaralong district disaster management authority DDMA Karbi Anglong lapen Assam State Disaster Management Authority ASDMA atumpen patter piponsi koson pensi chikli kewang lapen tomon kithe lapen rong rup kachepang ther ponang jimapu alam kan pensi paklang ponlo Pini thang ni phai inkoira si ningkan suri hinira inkoira pho adap por phai crazy apor malompen koilamati towar krong thom kachekok Assam kacherai komchi aphutak samipi alamkan awareness campaign ajai mek pangcheng ponlo Labang so along alam ke than pen chot kalisi alang litum alam kan pensi pachini ponlo Labang so along Rajiv Kro lapen Mohendro Teron Mate Teron Gunda Borsing Teron lapen Rang Mukrang Rongphar alang litum arisang huatum pensi lapuson chikli kewang lapen siningame keklua hut lapen koson pensi mithang arong rup kachepang ther ponang chima lapen he meke chu ahut pusitami koson pensi kapajok pon chima pu alam kan pensi pini lapen jongsi lahai akesu dokok lepute STB atuma phan than pachini pen disaster management atum berta nangpale ignon puta than pachini teka Koilamati ahawaralong ke ongdung pen chetongdun si kachetongdun arwara tuma phan paklangpo Labang solong chokiela thana OC ake hai sitami chetongdun lapen Koilamati ahawar SDB second roteron Jalin Ronghang Samilang so GB lapen Borsing Ingti Joyram Ingti GB lapen Rong Asor Ongdung pen chetongdun si labangso awareness program kapaman pon along RD pidun ringti Chokiela pen nang kilo berta R1 Teron report Karbi Anglong News Channel Owe tini tumpan da phanpon bom nang polai sai Hoa ke gari ke the dam bom da gari sofana pekna ko gari so dam gari the dam thun ni tok chiri na la klem la phanpon bom lo unang cherat bom lo na sinon itu klem lo ni ke na hotel itu Karbi Anglong 30 places on dam ni revenue circle anselo Dikut revenue circle tangelo non tini bangge kumla sinjan revenue circle jutwa nge 24 ni penke ni ko floni revenue circle na hawra gat paru khala on ko kadam ko long cap namma ko tu anda ko hati dida kiji lokin de hurian nampo na kiji ko na si na chino na kino acha ta ni abisi tang to 1077 kasona man ni chiting mo ani pini ki sung lon la 1077 la ke posa na ngel ja nang lo ta data ta ngel la ke anet le dulu pulo tang la so phone pe ne na rapo toll free 24 hours la open lo na si pini ta me thang bom ki chitu chara la ba na rap re di he bang pini ta bang he me ki chulo ta paming bom lo sta une de ta la fire gate no mo chine to bang na ki na ko po sningang der ta holai bang mo na thai lo la philo pisa jisu sang na thai lo ko pise claim nai maagi na than alam ke la ko lo sela mang gide la men mang ge muni phere na ni ta chikli bang me ki job de muni nervous de ti ke phere pen haja pen la special chikli hut men me chikli ke kai ta dulu indiang mo ge assam no help chikli bang nai ang north east india ma north east chikli kai ke chikli do this is a non mata do ta ni chi ne sida chikli do la si la ke anam bang pikela ma nature la no chikli bang wa ke theta do ba ki da do sida ko on se de chiri thei ma so mithan chiri to chok kali to pan la chikli bang hoten to mo hemar lo to la ke hemar nang ko pandang pa hoi ho nang ba theke pro tang de bisna ta me la table ta me ta furniture anu lu joina po bang nang kara bang weti
angela namang mapini hem nang rurai barun e pulthir pon la hai 1077 angke rabu itum na son cherap na po cherap sorenang po angke chikli bang hodi selam dola no de kalon tum kaita aso khomo chibi pon nei lang chibi ban kaita lo chikli dono ave no me chono chochina langa bong ke nang son langa bong ta ho angke torch light angke kaike chobe mane pressure ta heart ta pine dor ke chobe regular dowai chobe tum dowai pens kereng tum da do la hai do chibi pon angi torch light doni angke la dry fruits akreng ke cho homo biscuit ta kaju ta la chibi pon nei by chance pine hem ru rai pine lo ta ho mane cha khelo ani si ni to age thelo te dang ni to news long youtube long thelo bang son chikli pen pine disaster ke amune ko an din le hem nan chak lo ti ke cho jun long le de ti la se no le sel do te hostel budlo pulo dang te bang ha son disaster bang me than ta me bang nang kiri muni pha son pine la sin to bang la hostel ar ki zon bang o dak tat muni to lo ko bang jcb pen tam ja tam nang pho age la se akula sining kang dar hula pini hula itum chini je jo sining ke barla lo ke nem men me tum cha nong che ong pi ma do aprang pela mesina kari arki aprang da na arki pena mesi bang aprang ti la so aprang tum cha nong che long pi ma do aro che walam na bethan hemar do jana pole bang tum do sining ke barla lang dom do cha nong to hong to pok te lai lo hong lo do te lai idi no ti lo ti lai la si lai ko son ma mo comprehensive ke long ni ha jat nai ba bang cha thang lo within 24 hours ta o pini de lo ta o chiklo jon hiti re pela chok chelo angela documents dobe na pola miadi badme action da patta ke dobe na po angela aadhar card ta bank passbook lai dobe na po lai ke ba norms ke ni to follow dang po angela than so bangla lo munitum ako la kai ta hen lo to sangti ta me la sangti chibi vet nei lage ag non long te mona polo no me ke fere me lo la so me la sangti pa ne me pa me bu ma thela theng piar bu la akrem kala ke charo tu me pa me tu lang pa na pa me tu no ako la gas long le make sure the muni fele uti fere ni immediately to gas men bobi gas cylinder ke la se this connect disconnect na po angke tawel ta me thoila ta me kombol ta lang ke champe to di dum na po ke ne lo angke non lai to hem le wiring hai tu hakko ko ha ni fodim beta wiring to ta hen ke na hai wiring ya phi na thu bo tang kreng bom lo la se short ke ti pun la lo la se wire hai le hem na ban do lo po tang te la hai lat phang nang po ang ni to de la se ke chok che si do la phrang a wire la sexual la pon de ti la soalnya mau thubom titi la nane dak pet titi la se nolong do la single wire 1 mm 2 mm do la kat that angke la pipe ar lupen pulo tande so la hakine nei angke switch board aban connection abal hai lar lap nei la hake ka thema la hai jit sore tanda me bo kam bine the ta hello la ka do ko na to sive ta number lo suwa number kale 1077 la so number 9 cb go me thang da chibina ka bang pha than thap che pat thang la so la ka do Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me